Devetog dana potrage za malom Dankom Ilić na mesto njenog nestanka došli su i reporteri internacionalne TV kuće CNN. Nakon što je snimak devojčice iz Beča, koja podsjeća na Danku, dospeo u javnost, u slučaj se uključila i austrijska policija, kao i Interpol, koji je oglasio potragu na međunarodnom nivou. Dve žene koje su bile na snimku u Beču, na kojem se navodno vidi mala Danka Ilić, prema nezvaničnim saznanjima Informera, nisu više u prestonici Austrije. Beč i Austrija su bili samo usputna stanica. Te dve žene najverovatnije više nisu u Beču. One su verovatno napustile ovu zemlju i nastavile ka krajnjoj destinaciji, rekao je izvor upućen u istragu. Bečka policija je, kako saznajemo, napravila fotorobot dve rumunske državljanke za koje se sumnja da su na snimku iz Beča sa devojčicom koja podsjeća na Danku Ilić. Profesor Dušan Keckarević, forenzičar, izjavio je jutros, govoreći o slučaju nestale Danke Ilić, da je mnogo nepoznatih u celom slučaju, da je svako osumnjičen od samog starta i da je veoma važno videti koja je uloga starijeg brata nestale devojčice, koji je tog dana takođe bio na mestu nestanka. Vest o nestanku male Danke postala je i tema izveštavanja internacionalne TV kuće CNN. Lokalno stanovništvo je i dalje u neverici i niko od njih ni u snu nije mogao da nasluti da će dete od 2 godine tek tako da se zagubi. Iako srpska policija ne gubi nadu, kao i svi naši građani, još češlja svaki pedalj u Banjskom polju, Boru i okolini, među meštanima ovog kraja pojavljuju se mnoga nagađanja i teorije za ovaj nesvakidašnji slučaj. Podsjetimo, dvogodišnja Danka Ilić je nestala 26. marta oko 13:45 časova. U trenutku nestanka nosila je ljubičaste pantalone, maslinasto-zelenu jaknu i kosu vezanu u rep. Ima smeđu kosu, braon oči i visoka je oko 85 cm. Zbog njenog nestanka u Srbiji je prvi put aktiviran sistem Pronađi me.